sanibonani, igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza ama-ordered pairs solution equations wesibili. Lana sinikwe ukuthi ngabe u-3 no-4 no-4 impendulo kulesibalo u-5x ohlanganiswe no-2y ulingana no-7. Zimbili izindlela ongazicabanga ukwenza lokhu ukuthola le mpendulo lena. Ungafaka lamanani abakunike wona, ungawafaka kulesibalo leso ukuze uthole impendulo. Enye indlela ungavele usidwebe lesibalo lesi, usigrafe, usifake kugraph lesibalo lesi ukuze ubone ukuthi lama-point lawa abakunikeze wona ahlala kuphi kugraph. Kodwa manje sizokwenza, sizoqala sithathe lama-point lawa abasinikeze wona siwafake kulesibalo lesi kanjena. Sizothi la kuno-x khona sizofaka lo 3 lona esinikezwe wona ukuthi u3 over x, bese la kuno-y khona sifake u-4 kanjena. Lana sizophindaphinda ngo-3 lo sinikeze wona sihlanganise no-2 wethu, sihlanganise no-2 wethu, u2 wethu, u-y wethu ungu-4, sophindaphinda ngo-4 sinikeza u7 na. Bese-ke manje sifuna ukubona ukuthi le mpendulo iyasinikeza ngempela na u7. Esokwenza lana u5 umphindaphinda ngo-3 ukunikeza u15 ohlanganiswe u2 uma umphindaphinda ngo-4 uzokunikeza u-8. Ngakho-ke u15 ususa u8 ukunikeza u7. Ngakho-ke ngempela lesibalo lesi siyisona. Ngakho-ke le mpendulo le iyona vele u7 naku simtholile. Uma besinegraph besingakubhala lokhu kugraph ngoba sesiyazi ama-point ukuthi akuphi. Besingathatha lesibalo lesi sisenze igraph sibone ukuthi u-x no-y bakuphi. Manje-ke ithi senze igraph, ithi siqale ngokwenza itafula, ithi senze itafula lethu. Khona sizofaka lamanani, sizoba namanani ka-y namanani ka-x. Sizokwenza lokhu etafuleni kanje, sibe namanani ka-y ngapha naka-x. Manje-ke lana sifuna amanani ka-y naka-x. Lana ukuthi sibe negrafu ekahle singakubhala lokhu, singaqala ngabo-negative nezinye inombolo, kepha lokhu ngeke ngikwenze kwamanje. Kwamanje sifuna amanani azosiza ukuthi sidwebe le graph. Ithi ngiqale lana ngo-0, ngithathe u-0, u-x maka u-0, u-y uzoba ngubani? Mangabe sino-x lana ongu-0, u-y wethu uzoba ngubani uma singafaka la impendulo? Inani lizosinikeza futhi u7, singafaka u3.5. Ngakho-ke u-x maka u0, u-y wethu uba ngu3.5. Ngapha ithi sifake u1. Masifaka u1 ngapha sizobona ukuthi lana uma sithi, ithi sithathe lokhu sikubhale ngapha, uma sithi u5 ohlanganiswe no2y unikeza u7, sizodivide inhlanga zombili ngo5 lapha ekuqaleni, bese ngapha sidivide inhlanga zombili ngo2, bese sisala no1, sisala no1 ngapha ku-y. Ngakho-ke u-y wethu uzosinikeza u1. Uma u-x asizame asiyekele le, ngiyacabanga ukuthi anele lamanani lawo esinawo angakwazi ukusinikeza igraph. Ngakho-ke masidwebe igraph kanje, sisidwebe kahle ebonakalayo kanjena. Lawa ama-y-axis wethu sokwehla nawo kanje. Lana ama-y-axis, bese-ke lana kuzoba amanani, lana kuba amanani ka-y, lana amanani ka-negative y. Ungayiqhubekisa kanje, amanani ka-negative abo 1 2 3 4 5 6 laba. Nangapha amanani siwabhale kanje, amanani ka-x lawa, uyabona nawo
uwaqhelise kanje angaminyani khona uzokwazi ukubeka kahle ama-point. Manje-ke bathi uma u-x angu-0 u-y ungu-3.5 ngakho-ke sizobala sifike kanjani u-3.5 wethu uzoba laphayana. Uma u-y angu-1 uma u-x angu-1 u-y ungu-1 ngakho-ke i-point lethu lilana ethi sidwebe umugqa wamachashaza kanje. Ayi sidwebe kabusha ongathi uqondile, simdwebe kanje umugqa wethu wamachashaza. Sidwebe lo mugqa wamachashaza ngifuna ukuthi ubonakale kahle, ube uqonde kahle, kepha nalona ngathi awuqondile nje. Lana ama-coordinates wakhona uzowabona ukuthi athini. Ithi ngizame ukugcina ngci manje-ke ukusidweba lo mugqa ube uqonde ya kanje usungcono-ke manje lo mugqa uma usunjena. Lana-ke uyabona ukuthi ama-point lawa basinikeze wona lawa alesibalo lesi lawa ka-x no-y uyawabona ukuthi ahlezi kuphi. Uyabona ukuthi u-x wethu ungu-3 bese u-y wethu ungu-4 kusho ukuthi ahlangana lana lama-point lana yilana ahlangana khona lama-point. Ngakho-ke i-coordinate yethu izohlala lana, izohlala kanje. Kungaba nzima ukuxazulula lokhu kodwa kumele uma ufuna ukubona ukuthi lama-point ahlalaphi kumele uqale wenze lesasibalo, kumele uqale uxazulule isibalo kuqala ngoba ungathola impendulo okungasiyona eyama-coordinates. Ungathola ukuthi ama-coordinates lawo akumelanga ahlale lapho bese ungakwazi ukudwebela igraph lena. Ngakho-ke ngcono uqale usombulule kuqala bese uzothola ama-coordinate okuyiwona ngempela. Ungakhohlwa ukusivakashela kwa-ClickMaths uthole ezinye izibonelo uzokwazi nokuthola ama-distinction.